Teman-teman, kali ini Rashid lagi mukbang ikan gurame super jumbo nih teman-teman. Wah, kira-kira habis nggak dek? Habis. Wah, ikan guramenya gede banget nih teman-teman. Ya, tumpah. Ada-ada aja. Yuk kita langsung makan nih teman-teman. Wah, ayo kita makan yuk. Digigit. Digigit apa? Ikan gurame digigit. Wah. Wah, ikannya besar nih. Oh. Kita lagi berada di Kota Kuningan nih teman-teman. Wah. Ayo makan. Hah? Oh ya udah, oke teman-teman. Rashid mau makan dulu ya. Oke. Terima kasih telah menonton. Iya, jangan lupa subscribe ya. Ya. Dadah.